Hei tā te minita I ngā take mātauranga a Anne Tolley, ka mahitahi te tāhuhu o te mātauranga ki ngā kura kārenei I te whakatīnana I ngā paerewa mātauranga hou. Ko te kura o Moerewa I te tai tokerau me te kura o Maraenui I Ahuriri, ētahi o ngā kura tuatahi kāore I te tautoko I ngā paerewa mātauranga a te kāwanatanga. Ahakoa I raro I te ture me matua whai ngā kura tuatahi katoa I ngā whakaritenga hou au ware ake. Hei tā Anne Tolley I rungi I te hōtaka o marae, kāore o na mōhiotanga ki ngā kura e rua nei. Hioi mā te tāhuhu o te mātauranga rāua e kōrero. Well, first of all, we have to find out whether there's a reason why they're not implementing them and whether we can help them with that. So that's the first thing we'll go. So it sounds like a more softer approach. Yep, we'll go in and see how we can help them. And often you can just allay some of their fears by explaining how it's going to work, what the benefits will be, and we'll work through it.